Tiung no pula be sai sin pang piang supply pi chakani YouTube channel janga ka jing tip technology. Barakani ka singi pula be yang kwa man EAP kani ka iPhone 8. Tengah kwa man pin EAP bakum no bangin start ya ka iPhone 8. How ni usnem ba arjar ar. Te pila pan e kat no ka jing internet jang kani ka iPhone 8 rose gold. Te pila man e ni apa ngan bo chwa mentas pang. Tah ni apa jang kani ka yu kot donu SIM ejector pin tempat ke manual jang ke iPhone tali ingin say yo new pin buat ingin persang ban tab yo SIM card apa jang ke iPhone pila ban i kani de SIM tray hang ni kani ka taliu hang ni tingin persang ban tab yo new pin ni apa taliu bahkan mi ka tray sabar mangin ya tab ka SIM card pila ban i pin ulong barit ha tetang tu kala mi ka tray tingin ya bo no ya SIM card apa tingin ya activate ya kani ka iPhone 8 tingin ya SIM ya SIM card insa tap tu kumbaki place ka tingin ya tab ha po tada tab apa pila ban i jing internet jangan ni ka phone kadega rose gold color iPhone 8 tingin ya start na mentah. Oh gila thong ni bom dan battery show tiap suangan charge wai kani phone dengan spin EAP dagal along tinggal charge kala dan 10% ni temen tapi labin i ke screen kala mi hang ni la mi ulo Apple logo bila ban i kin pha jet nang kong do ya ka language dengan jet English ya country dengan jet India tikin sedang ban set ya ka you tapi labin i ki thong tu low battery mode dengan ya setup not manually kila hang ni written and spoken language tingin klik hang ni harum continue nomor kin data English tama tingin I continue temen tangi dan kamban join do wifi tingin ya join nang ni uni wifi nang ni dan kamban type password nomor ngi dan kamban join ya ka Apple ID jong yang ni apa jong ni ka iPhone sha bangin login takadaw yap join the wifi tapi laman i hang ni kin sang thong ni apa it may take a few minutes to activate your iPhone pila ban i ni ngan pen EP ngan zoom kniat ngan rai ka phone ajan kita tu tinggal ami kan data and privacy tingin I continue tingin thong ni touch ID tingin continue tingin ya place ya ka fingerprint jong yang ni nomor iPhone 8 ketika model wala kam menchua ting ki use daga fingerprint di thong ni finger method don't move your finger too much ting yap le jai ma ban bu ya ka fingerprint tedang ibu fingerprint kum ni kan suk yang ibangin ayu adjust your grip kita to continue ni dan kam saya ka side ka keti ka fingerprint jang ka side ban yo ba ban yu tu button ma u sensor tapi kita atu pinya ngobo sensor rupa kamut bau yu ya ka ayu tingin I continue tingin ya sna passcode ni sna passcode bangin kan mau tingin up type yang passcode sen tingin ada type yang passcode tingin up makan load itu ni apps and data ni kuan ban remove from iCloud backup restore from Mac tingin I don't transfer apps and data tekin dan kam ya ka Apple ID dapin dan Apple ID pin option ka ni ka port di dapila dan saya should type bit baca sign in hang ni apa ma dapin dan kam type yo Apple ID kawai ka best ka iPhone ngiap bo do Apple ID nomor 6 dan manu balak ban hack ya ka iPhone jang pi subut ka jak ka phone ro kinom dan manu ro balak ban hack ya ka iCloud jang ni ma iCloud jang ka Apple ID jang ni tingin ya type your password dan ada ban type your password tingin la ban klik next na tena jarang tingin ya I not next na tena jarang tegala load pila ban i ngala type yo teki dan kamban send
SMS satu number yo code tidak dalam send satu number ngan hap type yo tu code ubah po yang tu nomor ngilek ya kan itu factor authentication mah kalau assign lupa ke Apple ban lek dah tu factor authentication dan mentanginnya baik yo tu code po message ha number phone janga bang apa send mental pila ban ini uni dia code mo ki ayu tingin type noh ni YouTube code oh kan lock tingin unlock dang ya kada kayu 698823 di pila bani ada 7 yung number bopoy ha message nga te menta kala yu tapi lai kita ang ni terms and conditions kamut mila deban bo yo two factor authentication tingin I agree tadang ni deban I agree ki bila thong ni it may take a few minutes to set up your Apple ID te ngangala shu login bedo Apple ID warim bangasna andai da pimpat don Apple ID pindan kamban shna Apple ID hak tu kopor but pindan kamban I but number phone AA nama da PI but number phone AA kan salong save pi man long kon support OTP AA express settings tingin I continue to keep your iPhone up to date tingin I biang continue te kita iCloud keychain keep the passwords of credit card don't use iCloud keychain min I dak tu mah nomor ko ban use tege Siri ro in sa use hadin in sa set up data na settings tega screen on time in sa set up pat hadin na po settings tega app analytics nginam share siya ka developer tega true tone te ngidan kamban le true tone tingin I dak dark mode dan ile dak dark mode kan kam kita nat mah mat ka battery ro kan kam duna ban bam battery dan I dak dark mode tingin jet ya ka home button haptics pandang ni jet ki gesture nang ni kila ayang tu way r nelai tingin jet way na kini nang ni tingin jet no way na kini lightly options pila ben I dengan I no continue te kala long te kala mi ka display zoom tingin jet standard ne zoom dengan jet standard ka red ka icons dengan jet zoom pat ka hack icons in I continue te kita ang ni welcome to iPhone get started de pila ben I perlock ka screen kala yong sipang te tangom tu kala long kan ka iPhone tengi laban type yo passcode jong ni tengi laban I kumno ka long ka ni ka iPhone te tada perlock ka ni ka de ka iPhone 8 oh tambah battery jong kala load kadan tang 1% na mangi charge tang kandiat te pila ben I ka jing internet jong ka iPhone 8 rose gold ka finishing jong ka te ka best palat pila ben I te ban compare bat ki Android phone kum hakini ki dor jong ka iPhone 8 kadang best pa pila ben I dangi drag na tina jerong kan mi ka sngi bat ka date bat ka por pila ben page sien te dangi drag na ni na rompat pila ben I kami ka control panel mah tingin ni off shono yo wifi namar ka load palat ka battery mah tingin off na uni bluetooth ro te pila ben I te mobile hotspot on kani laban increase na decrease ya ka brightness ng screen namar ka true tone ro kala on kani pat ka de ka volume tetang tu palak pila ben I kani ka de ka iPhone 8 ngan kren company ashpang kani ka iPhone ha ka next video te smaba palak ban like ban share ban subscribe ya kani ka channel janga ba pin ya kum kini ki videos kublai shibon